Ai ke blai pis sen agar teng ke betiang tam ke jong Jesus Christ bat ke khobor ta ke sngi ke dai shepang ke benta ba ar ki nyau ki jing pendat. Ngila dat ban pule ya ki lai tali ki jing pendat. Kata ke kulai balik, kulai besau, bat ke kulai bayom. Mentapat ngin pej ya ki basak ki sau tali ki jing pendat. Kata ke kulai baptu, ke duan, ke jing kenyuk jumai bakrau bat ke jing sengap jar siteng genta habeneng. Kini ki sau tali ki jing pendat ki wan jiah pok kepor jong ki lai senam siteng ke baar beletip kum ki sau ar benai ne ki syijar ar spa nriu pausngi. Daniel kendai ar nyo. Tong ini pej ke kulai ptu bat ubasong halor jongka ukur teng ujing yap. Nabala shop yota uksut bat usoitan uyak jekor upsain temen syagane ke portai jing penpau khat ar kendai. Kalong kepor jing kordit dia kata ke kendau bat ya ke duriau. Naba uta uksut ulalai hiar api ubadan ke jing bitar ke bakra. Balai naba utip ba udan setang kendiat kepor jing penpau khat ar du khanyo. Deru hapok gane kepor jong ke kulai baptu kandon ke jing penyap ya kiriu khoi jing penpau khalai ar du khanyo. Ke jing shapting bakrau kan jia bat pon kibangai kin phaidin ro ar Thessaloni ar weh du sa. Kene kain kepor ke jenjar ba Great Revolution. Hagabau murat klau un penyap ar benta naga lai benta ki Israel. Hadin bolo pensenge yaki ban ai jingknya hapo kata ke tempel ha Jerusalem. Sekaro ya khat lai pra. Kan long ru kepor jing perta jong ki angel. Ki lai ngut ki angel kin ong. To shapting ya ublay. To ai ke buram hau. To pin ya mane dem ya uta ubalat hau ya ke benang bat ke kendau. Kat bau merat klau pat ukwa baki beriu kin mane ya u. Uwai pat u angel uperta. Lakelon ke Babylon. U angel ubalai pat uperta uong. Lada uno ru umane demnya utau merat klau. Bat ya kedur jong u. Bat upediang ya kata kedak halor ke selang mat jong u. Lane halor ke keti jong u. Undi na kawan ke jing bitaru belai. Jing penpau khat saun riu hadu khat lai. Bat deru hapo kene ke jing pendat ke besau. Bagi wan mi ki arngut ki seki. Arngut ki nong pla jonga tekin ya thu lepa syijar arspa nriu pausngi. Ki bakup de ki jan khan. Jing penpau khat wei lai. Hadin kene kawan sa ke jing pendat ke besan. Keduan. Dan ayu hapo kene keduan. Uyonis uong. Ngalayo i hapo keduan ya ki mensem jong kita ki bala penyap. Ki basyak penyap. Naga benta ke ketin ublay. Bat naga benta ke jing pla ya keba kila ju ya bat skam. Kila perta dagi ketin bejam ki ong. Tat lano kotrai kenrat ubakhoj bat ubashisha men bishar kut bat penhiar keput. Naga benta kata ke senam jongi halor kita ki basyong ha kata ke kendau. Jing penpaun riu kendai hadu spau. Kini ki mensim na pok keduan ki dawa ya ke jing bishar bahok na ublay utrai. Ban penhiar keput halor kita ki bapenmi ya ke senam jongki kain. Te hadin ke jing pendat ke besan. Kawan ke jing pendat ke bahan riu. Bat ladon ke jing kenyuk jumai ke bukrau. Kesngi ke kelayong kum ke jan senyuk bekhan. Bat ubenai pelun ukelas nam. Bat ki klur ki hap na benang. Jing penpaun riu khat ar lu khat lai. Apok kena ke jing pendat ke don ke jing shonshap ya ki silak sau hajar ngut ki Israel. Jing penpaun nyo wei hidu pra. Hagaju ke por ke jing pendat ke bahan riu. Kedai ke por ke jing sedang ke jing bitar ublay. Naba kata ke sengi ke bakrau ke jing bitar jong u ke lawan kain. Te u ei ubala banyeng. Jing penpaun riu khat nyo. Ke jing bitar ublay ke long halor kita ki bom ngait.
bat ya usoitan. Handrai ke pasngau tenat kalong ba ublay syum lemang ya kata ke jing bitar ya kito kiba ko ngu ya u. U apostol Paul kinong rumuong. Te kam tam shibun haba menta pengkesan yang i da kesenam jong u. An penim yang i da u na kata ke jing bitar ublay. Rom san kendai. Kejing bitar ublay kamda ya kito kibalayok jing penim. Handrai ya kito kibakentaj ya kejing penim kaba da uji sukris kan. Naba ublay ulabu yang i ya kejing bitar. Handrai ban yok ya kejing penim da uji sukris utrai jongi. Nangkong Tesaloni san kendai. Kejing pendai kebahanyo kedai kepor jing bitar shla ublay. Bat udah sengap jar bat kebeneng barok kuwai ke sengap jar hadu siteng genta. Nang ta lapen sawa ya kituroi. Keturoi benengkong latang lai benta ke pertai. Jing pen pau pranyo. Keturoi baar latang lai benta ke duriau. Jing pen pau pra hadu kendai. Keturoi ke balai. Lapen ketang ya ki kiwa bat bun ki beriu ki yapno. Jing pen pau pra shipau hadu katway. Keturai basau. Lapen dum lai benta kesengi. Ya ubenai bat ya ki klor. Jing pen pau pra katar. Keturai kebesan. Kejing pen kordit san benai ya kito ki bom dan kesyap ublay. Jing pen pau kendai weh duar. Keturai kebahenriu. Ki beriu ki yap hadu lai benta hapok kekenta ubenai bat usnem balabok. Jing pen pau kendai kat leh hadu arpuai. Keturoi kebahanyo. Kadai kesengi jing penyesuk. Day of Atonement. Hilap syam kitab Lebi arpulai arpenriu du lai hoar bat Daniel kendai arpusau. Kumta hangne lekut no kinyo snem kita kisitio bakhat du keng. U angel ublay uladap ong hau Daniel. Nyopo tuyo lapengkut halor kibriu jongme. Daniel kendai arpusau. Ublay dalam ta keburam kejongu. Amen.